Men uzoqqa olib keldim. O'sha udiniydim. Mening atim Isa, men Irisga olib keldim. Sizga kәдімгі. Iris ham жақсы oldu. Erta qonaq istəyəm. Sizga javob so'radim. Mening atim Qazbek. Besmedi. Qasıqa keldim. Qaysa keldim. Bitti keldim. Mening atim Mөлдір. Не бердім. Rolex yo'q. Махалка, маска, Monica. Mening atim Ibadullo, men yerga olib keldim. Ibadullo qanday? Yogurt. Мына маған келеді екен ғой жұбай. Менің атым Жазира. Мен адам асылатын. Жып-жылы. Сосын жаңа жылдық носки. Менің атым Гүлжамал. Мен гранатовый сатып. Benim atım Batırcan. Yine mi? Ой, bana gitme. Нет, белым. Белым. После белого. Buna ben artık. Benim adım Özmuka. Hastane okudum. Так. Kaç alış? Bir tat kurma. Bitti gelmek annem olmaz. Екінші ой қандай салған тұр? Екінші ой